trabaho ko, ma'am. Muna tanak ko kasi kunana nga gitanda pa nga graduar no may tawong palubos na ako third year college kan grade 11 na. Maria, makwakto mo lang ti bunga ti bambanog ko no graduar tanak ko kung kunana. Ang partidan to ti baboy baka ti yurnungan ta. Ang kang agastos nga gastos. Nano mapakagraduar tanan data, parang mapasimpatan tumot ti balaytan ka. Si tala ti kasto ti balay na tinterong kasuyong kukuna na ma'am tanawana na miyama ko. Pinanahon na kami mo to. Daytoy ti arapaap ti 44 a padre de pamilya ani Isidro Turalba iti barangay Suyo Pidigan Abra. Ngem namin pinsan anapukaw, gapo ti panakalmes na iti Abra River, apaset ti barangay da. Istorya ti asawa na, apaman anak asangpet da, manipot iti panagala ti lako da iti Vigan City, Ilocos Sur. Nagpakada ti mister na amapan mangal daw, iti igit ti karayan, kadag iti papagayam na, agarop alas 12 ti aldaw idi kalman. Apan lang ko mamanghal daw. Wanen ti babarkada na ma'am ta nagtutulag da gayam ti rabiinan ma'am nga mapandag mangal daw di karayan. Iti investigasyon ti pulisya na ginom ti biktima ken dagiti kakadwana sakbay anapanda nagdigos pakairamanan ti dua a kadwana. Napan agpalamiis ko ma. Hindi nakita damot tinin nga pa nga malmalmus samot anda makita mo't isunan isu nga apanda inarayat. Medyo adalam ken ada ti alikununa isu nga isu siguro ti nangiguyod. Malamang jay alikuno nga di jay. Isu ti nangiguyod kinya na kanhan nga jay naginom, nakainom. Isu nga han nga kwati panunot na nga aglamon. Naipektaran ti arak. Pinadas dagiti picnic goers nga isalbar ti biktima. Adda ka no jay napanda nangala ti poser ma'am di ko angket mangket. Ada ka nung tinakaigam di ma'am, di poster, tamang adali ko no ka na kanong ma'am. Di ko angkot, inalada ka nung poster, adat mang iigam adang tegkas-kas ta ma'am. Di ko angkot, dinakalada ka ni poster, bigla ka nung naglimubog isunan ma'am. Di ko ma'am, dinakalada, limubog ma'am, di ko angkot. Napanunutan da ka nung agipurwak ti barya. So, dyan nagikastada ma'am, nagipurwak da after 2 minutes ka no ma'am, or 3 minutes. At limutang isunan ma'am. 12:15 anapasamak iti insidente. Ken alauna, idi maalaw daytoy dagiti agama amang ngalap. Nadanunan dagiti nagresponde a pulis ti Pidigan ken Langiden ama narimaanen nga i-revive da ti biktima. Naitaray iti ospital ngem naideklara a dead on arrival. At dati nag-text yun ito yan ti anak ko mamba yun ti balasang ko nga nalmusamot tun di kabsa ni papang mun kunada ma'am kunamot kasano ko mga ni manong na regye ka mga imay toy ko na mo mama mulatangan nila kaya na mama. Pangsangpot ko dyan yung kut. Arakupan naman dyan. Angkol ko naman. Di wangkat. Makita ka nakabungot magaya may sunan. Diyan ekspektahan nga. Kas dyan tinakasamag tamo ka nalbos nga. Na oxygen. Kadanya lang mamtamo hangan na tayo. Kasi napanag pag Santa Maria di Sabado nga. Diyan na pa oray sona ito'y balay. Tama pa ko lara aming project ko di ko ka na. Sang puta mo yung Diyos sa ano mga. Awa magaya may sona. Kiddaw ti pamilya ti tulong ng runa ti panagbasa dagiti dua nga anak ti biktima. Agtultuloy met ti palagip ti pulisya, babaen iti oplan tambuli, seknan iti panangliklik ti napalalo a panaginom ti arak, iti pagdidigusan ita a summer season. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.